when I talk conference now see you mean a ton of toffee ho and I me jugu na me ama sense conference ya conference me media and I'm here hospital me media Tech hospital me media CC hospital Ashafo me mama kwaba e de ba Xposed GH unia bema limo elekem kwame amega un se me jimi dwa na me tena sese ya ai na eyensema enam abe fonten tan so social media Instagram Twitter and Facebook ai ye ba ko fa na ye den ye dia bro enne enye mami bia odi etwe e wo social media anka menim se ye was masikafo e wo Ghana ada ye wo ma me si Tracey Boakye omonum dwa ene nsem omo be front omonyoma ebi bebre wo nyoma bi omo de ate o ai enyoma bebre wo omo de ate nanso mami we na nye ono a anka yenim se ye osikafo a mami owosika e de chen Tracey Boakye o ye landlord e wo East Legon yi krasin Tracey Boakye o ye sikeni etin ye maame nana mama Brown o wo sika si ye nuama ye maame efia so asnega o wo sika edichi even esla o wuso ye politician ba ye omna mo adwo asafo e okọ abrochu okoto ka man ni bei o ni kra de o ye ni se so no kra ni papa wo sika kra kantanka e na afa man itimi ya nyoma bi kaka dabi mama die ono a she has made man independently on one kasa make it because project amame na yen so waka kire wa wo ye mehyew me see wo dan wo yem mehyew project amame na ye enyoma amame na ye pa oh come on what are you talking about obi be say what are you saying give me the shit man hey mame no ye project a project I am man penyifo to me nye some mo ha na nana showboy ka kire say anjeda 111 Embassy there ya cat sword hospital ba ko kra yenti ano isu mami wa jedie mu odin mami wo sisi hospitals anamu tie men share hospital no CEO tech hospital no CEO hwe o konfano chi hospital mami o no sie wo sisi adan ye den eton na mo ni se konfano chi mami ne kan yo ya ton onu no toye ya obi ne toye no to fini panisem just mami no o ma good bed Usade ba no ye ka beda chesade no ye disca na ide atoso ocean no utumu se mame no oto no big price oh na mu chema utumi na mbeka wasem forget chema utumi onu chance wetuma to mame no so e fa akaka kra obeto football team e wo European country bi ide ama Ghana for mame no uni mo fani ji so hwe enya agro any power Ghana mu oska we onya be man wo bedwana no we your baba pa obo simu ai ni didi ye fa tudwa but mami oh what are you talking about we nya agro ye metena kan sem bi keke mami si wono twa me ne na twa video no me si twa me na twa video no mami so ye project come on what are you talking about forget it mo kai se keke wife ba out or see you within a day to me make $700 million me nim say mami yan ko simulate that now so mami ya wa be onu kra di o se keke wife no she makes billions of money and wo sis o make so o see me see adan ye den eton me ye project estate na mo hu me ya na me si o see me ya na me si oh na Ghana dey japot mi ba bontin be ka kire Ghana for say I owo dan be 100 and bibi mami ende ya wasisi bebre na ko Kennedy mwatoto onu ano si ye na account ma ye chow ho na recently kwa ye collapse banks na de adini na ho ni sike kra ko ka edwam penyifo no kra ntumi ntua no mami akasa obi beka say mami benie mami Tracey mami nanama ana wana omuni na omu ye bogus obi beka say omu ye gibberish they are gibberish open video na hwefo nyamre tena say onu abema ya betena me ne onya nsem ya
na me catch us neat roofing anka kake to oya to neat roofing o na so neat roofing so mo pomo adwuma aye den aye an na me catch us adwumako eso yase eye neat roofing an emfro bia mane be bo chin so so ye den e ma o from omo number na gu ase o what ase omba be boy dwuma papa edi amao eturi be dan ni bi wo it me see within 1 year o hwe chin so na pa bo se na nsuo sane eliki gu a dan ni na o se esakofre omo roofers foforo ebe roofi dan so tabi the truth is obey perfect job amount I actually like share what I say we want to see the richest woman now in Ghana enti mama yonko hwe video ni yeden embra ni ba e be sat was woman in Ghana me ba ju me si dan etonton ena me bobosia so emomo de ye adwuma me si hospitals o mia konfano chimi anam toye na misiye wona to konfano china usiye si obi na to na mitofe ne ho na me duguye na me amasese ne sa konfano chia konfano chi me amedia ena me sia hospital me amedia Tech hospital me amedia sisi hospital woman in Ghana me ba ju me si dan etonton ena me bobosia so emomo de ye adwuma me si hospitals o me konfano chimi anam toye na misiye wona to konfano china usiye si obi na to na mitofe ne ho na me duguye na me amasese ne sa konfano chia konfano chi me amedia ena me sia hospital me amedia Tech hospital me amedia sisi hospital I ashafo won say yakofwe video na ba I me hu say wo sere me hu say I we ni agi wo say Debbie, mama na sem no kan ni brasem. It hospital that ye kona ye ntimi hwe na mama na to hospitals no. And then ye parent ya, a down prices akos win na eye mama ya. We sisi a dan no dey e kai dey atoto so me see, o fiera kra ya o so le akobisa me se fiera. O nye sure say mama na esi dan na, o pese obeka. Ai. Eye serious, eye very very serious. But I say ashafo me dey men ka hwe. I see many are mad, but few are roaming. Meaning, and yamana me kind, a yasem na matwa mao. Ebisu a no kure, and then ninam Ghana any na what I say. Obi beka say na kwame na go for politics bemu. Ai mama no so sisi adan, ko for no chikro no toye. Iti wo ko for no chi na unya utu se, o pe gas na unya gas ha. Mami we sisi gas no. Ebi o da come ni busuafo ofie. Ada say, aha aye Xposed strength. Me am di dwumadi ebro me di ni limo elikem kwame amega ahwefo da sende ye pesehia jai seria ne na hie what ya say jai seria no what ya say ne comment ne kire wadwen unia French ni be say au revoir bye bye Onyodo for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan na wasiewie na wo penchen papa ede abosom anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem ede amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda